kuna vitu vimoja vyenyewe mtu anapasha kufikiri mbele ya kutenda tendo, nayo ni ya maana sana. Angalia, wanawake wamoja watano walienda kumngoja mtu mwenyewe atakuja usiku, na hakuwaambia saa atafika. Kisha wakaenda na taa yenyewe iko na petrole ambayo inakia kufika kipindi inawaishia. Kushindwa kujipanga. Kama uko na mpango wenyewe uko nao, ukashindwa kujipanga, huyo mpango utageuka unakuwa mbaya na wakati ulikuwa mzuri. Ndio maana kujipanga ni lazima. Kujipanga kwa kila kitu. Kama tunasomesha watoto, ni juu tunawapangia maisha ya kesho. Kesho wasilaumu kwa kwetu sisi kama tuliwakamata vibaya. Na inashangaza wewe ufanye feti, utie kwa invitation, unaita watu kama mkuye saa 9, lakini wewe unakuya saa 12. Hii ni kushindwa kujipanga. Vile vile unaweza kuwa mtu uko unapanga mipango, lakini unashindwa kuweka ndogo ndogo kusudi ufikie kukile kipindi kenye ulipasha kufikisha mpango wako mwisho, lakini kila mara unajivuruga. Ndio maana kujipanga ni kitu cha maana sana. Fanya mipangilio, hata kama hauna kitu, lakini pole pole utafika. Na hakuna mwenye iko maskini, ni kushindwa kujipanga ndio inaharibisha maisha ya watu. Leo watu wengi wako maskini ni juu walishindwa kupanga mipango na kujua kujiendeleza polepole kwa kusema mimi sina mingi, lakini acha nitie ndogo ndogo kusudi nifikie kitu kikubwa. Basi tujikaze kujua kujipanga. Nasema ile mfano na wazo, unajua ni mfano gani? Wale mabikira walikuwa 5 wapumbavu, wanaanza kuomba wenzao. Mnawaomba haya. Kuko wakati wa kuombana na wakati wenyewe hatupatiane. Basi jipange mwenyewe na upange maisha yako kusudi uonekane tajiri wakati wewe hauko maskini. Basi uko maskini, ni juu shida kujipanga. Jipange sasa uone. Bwana atusaidie.